Dobrodošli u Masterov podcast Interkulturalni most, kojim se jača društvena kohezija, interkulturalizam, a istovremeno i otpornost zajednica na podjele, na govor mržnje, netrpeljivost i mnoge druge negativne pojave. Naš gost u Masterovom podcastu je dr. Miomir Maroš. Kolega, dobar dan ili dobro večer, vidjet ćemo kada će se emitovati ova emisija. Dobar dan, bolje vas našao i eto, posebno mi znači što ste mene ugostili baš za ovu temu. Možemo na ti, a? Naravno. Možemo. Dakle, ja ću reći par stvari o tebi koje pretpostavljam da naši gledaoci znaju, ali evo, da se podsjetimo, makar nekih najbitnijih stvari s tvoje izuzetno bogate biografije. Urednik si voditelj emisije Zapis na radio televiziji Crne Gore, 23 godine postojanja te emisije i trenutno emisije Naša baština, a tu su bili mnoge druge, recimo Jutro iz gradova, ali u svakom slučaju ti je davalo ogromnu slobodu da možeš da obiđeš našu lijepu Crnu Goru od početka do kraja, ajde da kažemo. Takođe, nosiš titulu, akademsku titulu doktora komunikoloških nauka, autor si knjiga Medijsko brendiranje u Crnoj Gori, Zapisana Crna Gora reportaže i Zapisana Crna Gora 2 etno reportaže. Također si predavač novinarskih i komunikoloških predmeta na Fakultetu političkih nauka i Fakultetu za sport Univerziteta Crne Gore i predavač komunikoloških predmeta u Upravi za kadrove. Može se reći da si u radio televiziji Crne Gore negdje od kraja 89. godine. Odnosno 98. Da, 98. ok. Možda nisam trebala da pominjem te godine, ali neka, nema veze, neka ostane. Nema veze, to govori o trajanju, mada ja sam nemam baš taj osjećaj. Ne, jel? Ne. Pa dobro. Zato što sam se kretao na više polja istovremeno i onda su nekako brzo prošle te godine, iskreno. Dobro, ali u svakom slučaju neko tvoje istraživačko polje, naravno osim medije i komunikacije koji ti nekako pripadaju i po zvanju i po obrazovanju, je etnologija Crne Gore. I to će zapravo biti negdje osnova ili fokusa ove naše priče i možda na početku, evo, kako ti negdje kada si obišao, sigurno sam, koliko si puta obišao Crnu Goru? Evo, ovo nisu dogovorena pitanja, ali nema veze, otprilike. A eto, ako se uzme da radimo zapis 23 godine, ove druge forme nešto kraće, pa možemo reći toliko puta, jer prije toga 3 godine sam radio informativu i neke slične emisije njima i onda kad je krenuo zapis to je podrazumijevalo samim tim da se putuje i mogu vam reći da je meni bilo naporno da odem osim do mojih u Kotor bilo gdje, a onda se nekako, što bi rekli mladi, žargonski navučete i prosto... Otvorio se pisak. Gladni terena, da. Tako da, eto, mogu da kažem da sam u svakom gradu bio sigurno oko 20 puta, a u nekima naravno i više. Međutim, obišao sam dobar dio i tih okolnih krajeva i najčešće pitanje koje mi postavlja ima li gdje da nisi bio. Ima manjih krajeva u kojima nisam bio ili ih nisam dovoljno istražio, tako da u stvari posle ovoliko godina nekako se postavlja logično pitanje da možda i nemam toliko tema, a u stvari meni se sad široko otvorilo polje, pogotovo zbog naše baštine koja zahtijeva još pristupa dodatnih, a ne samo onih koji su u zapisu, iako je zapis uvijek bio sjajna osnova i za taj serijal, za Jutro iz gradova, i za serijal Gradovi. Sve se to prepliče nekako. Da. Jasno. Pa dobro, možda jedno teško pitanje, ali da probamo. Kada posmatraš Crnu Goru i sve ono što se dešavalo ovih 23 godine, dakle da ne uzmemo samo sadašnji kontekst i sadašnje vrijeme, kako ti negdje ocjenjuješ interkulturalizam i multikulturalizam u Crnoj Gori, recimo na jednoj skali od 1 do 10, malo je teško, jel, kad ne znamo u odnosu na šta tačno, ali eto, neka tvoja percepcija i kako ti sve to vidiš. Koliko smo mi stvarno jedno društvo koje je puno zajedništva, gdje se kulturne, etničke, religijske zajednice prožimaju jedna sa drugom i koliko stvarno živimo zajedno. Duška, sad si me stavila u dilemu kako ocjenjujem u stvari studente, iako su ocjene od da kažem 5 do 10, pa ja mislim da je 8 odlična ocjena. Mi na pravnom gdje sam prvo studirao nismo baš tako bili prenagrađivani, to kažem i mojim studentima, ja mislim da je to 8, što znači da postoji i tekako prostora za napredovanje, za da kažem savršenu varijantu svega toga. I sad sam se sjetio dok si ovako lijepo govorila o meni, hvala ti, jednog našeg mladog kolege koji radi neke druge teme i uvijek kad me sretne
kaže blago tebi, ti uvijek radiš lijepe stvari. Tako da negdje sam počastovan u tom smislu, iako teren nije laki, bilo je raznih situacija, ali ja sam u stvari i bilježio i bilježim jednu ljepšu stranu života. Upravo tako, čini mi se da ti negdje stavljaš akcenat na ono što je lijepo i na ono što spaja ljude u Crnoj Gori, pa eto, jednog možda jednostavnog, ali čini mi se i kompleksnog pitanja, šta je ono recimo što spaja ljude u Crnoj Gori, a što bi ti izdvojio kao najvažniji i najbitniji? Da li to stvarno samo negdje dio deklarativnog, da se mi hvalimo, mi smo multikulturalno društvo, multikonfesionalno, interkulturalno i tako dalje, ili je stvarno to tako i na terenu? Ja mislim da jeste tako na terenu, bar tamo gdje sam ja bio, a bio sam svuda i nisam čak ni vidio te neke primjere, bar ne u nekom većem obliku neke netrpeljivosti ili ajde da kažem sam ja samo tome prisustvovao. Dakle, od mog Kotora preko cijele Boke do Ulcinja, pa sjeverno-kontinentalni dio i naravno još sjevernije sami sjever Crne Gore, nailazio sam uglavnom baš na lijepe primjere. Možda je da čujemo neke od njih. To je imalo veze sa tim s kim sam ja se družio, gdje sam boravio, ali zaista su to sve neki divni primjeri. Evo, ja sam se danas sjetio naše kolege Mustafe Canke. Mustafa Canka, osim što je sjajan da govori o interkulturalnosti, ima čak i jednu knjigu, novinar i vlasnik sajta u Ulcinju, on u stvari svim novinarima koje poznaje i koji dođu u Ulcinj je domaćin. I to u bukvalnom smislu. Tako da je Mustafa čak me povezao s jednim našim rođakom na kojeg smo bili zaboravili. On je meni, na primjer, oličenje multikulturalnosti. Meni padaju na pamet, na primjer, folkloraši iz bilo kojeg kraja, zato što oni nikad nemaju problem da obuku onu drugu nošnju, iako možda niko od njih ne pripada toj naciji ili vjeri. Zatim, što se tiče pogotovo plava, gdje sam onako najčešće, eto, iako sam ja, da kažem, druge vjere i nacije, oni su upravo uvijek cijenili to što sam sve prisutan tamo i što dobar dio vremena provedem u plavu, pa čak i kad sam studirao u Sarajevu, nema lokala koji oni drže da nisam morao da budem počašćen. Zatim, toliko je toga, ali meni nekako, kad se vratimo sa Podgoricom u prošlost, i sjetim se, na primjer, Gojka Martinović. On je uvijek govorio o svim vjerama, nacijama koji su u samoj Podgorici ili tadašnjem Titogradu, i on je meni uvijek govorio kako je bilo zanimljivo da petkom, kad su pripadnici islamske vjeroispovijesti imali svetac, kako mi kažemo, oni nikad ništa nisu radili, koliko su cijenili tu drugu vjeru. Ja mislim da su to baš neke snažne poruke, jer ga je tako baba naučila. Tako da mislim da u stvari sve to negdje polazi od te neke tradicije, od porodice, od okruženja. Ja sam, na primjer, imao priliku, ako sam odrastao u Kotoru, naravno, osim pravoslavaca, tamo su i katolici dominantno. Ali da živim i sa muslimanima u komšiluku i da čak moj cimer dugo vremena bude Bošnjak iz Berana. Studirao sam u Sarajevu, eto, baš u Federaciji. Tako da meni nekako nije moglo biti drugačije nego da osjetim taj ne suživot, nego zajednički život. I evo sad, nedavno kad sam pričao sa mojima, oni kažu, mi nikad sa pripadnicima druge vjere i nacije nismo imali problema, a 40 i nešto godina žive u Kotoru. Eto, nisam ih ja pitao, nego su oni sami zaključili. Hoću da kažem da je to samo stvar nekog osjećaja, iako ja ne mislim, i naravno poštenog odnosa, iako ja ne mislim da to ne bi moglo uvijek bolje. Znate, ja mislim da se mi dovoljno ne poznajemo. Naprimjer, kad sam živio u Kotoru, dok nisam počeo da se bavim novinarstvom, ja nisam dovoljno znao druge kulture i nacije. Možda nam nije bio fokus na tome, nego na, da kažem, nekom narodnom životu koji je više vezan za selo, jer smo se orijentisali na neko naše zaleđe, pa na Katu, na planine. Ali ja sam u stvari posle shvatio da sam tek kao novinar počeo da istražujem i to nešto što karakteriše druge vjere i nacije. I još nisam sve istražio, čak u mom naselju nisam obišao sve vjerske objekte.
toliko si pitanja sad otvorio, ja ću pokušati da se sjetim, ovdje sam nešto zapisivala, ali ajde, da krenemo recimo od toga kad si rekao ne poznajemo se dovoljno. Koliko misliš da su naš obrazovni sistem i uopšte neformalno obrazovanje koje postoji u Crnoj Gori nekako nas osposobili ili nam otvorili vrata upoznavanja drugih etničkih, religijskih, kulturnih zajednica i koliko uopšte naš obrazovni sistem poklanja pažnju tome. Ja recimo znam mnogo djece koja kažu, ne znam, mi ne znamo, ne znam kako recimo katolici žive ili kako muslimani žive ako su pravoslavci ili obrnuto. Koliko se uopšte u obrazovnom sistemu bavimo tim pitanjima? Evo, ja da kažem, ne znam koliko sam kompetentan da pričam o tome iz razloga što ja predajem studentima na univerzitetu te neke predmete koji možda ne spadaju u to, ali ja nisam nešto stigao naravno da pregledam te neke nove nastavne planove, iako su meni uvijek zanimljive ti prirode i društvo i geografije i istorije, volio bih da se posveti tome, ali ja sam inače poznat kao neko ko je potpuno lud za knjigama i nisam stigao i tu literaturu da pogledam. Meni se čini da možda i jesu ovi novi nastavni planovi u tom smislu koncentrisani na ono što jesu različitosti bogatstva Crne Gore, za razliku možda Duška od vremena kad smo ti i ja učili, bez obzira na sve vrijednosti našeg regiona, bilo koju državu da pomenemo, ali mi smo možda više učili o tim, da kažem, dostignućima koja nisu možda u našem bližem okruženju, pa možda nismo uvijek ni imali primjer, pa čak i ekskurzije su organizovane negdje dalje i nismo imali priliku možda da vidimo pa da kažem, posle se to interesovanje probudi. To ne znači da naše interesovanje samo treba bude vezano za Crnu Goru, da smo jasni, ali ja mislim da prvo treba krenuti od sopstvenog okruženja da ga istražujemo pa da idemo dalje. Da, to je ta, u stvari, razmjena nekih novih informacija, iskustava kada klinci, ne znam, u osnovnoj školi pa i u srednjoj, umjesto da idu na ekskurziju u Italiju, ne znam, Njemačku i tako dalje, da negdje obiđu i Crnu Goru cijelu. Ne znam koliko se to danas dešava ili koliko je tebi to poznato. Mislim da imaju sad te izlete, ekskurzije, ali ekskurzije su naravno negdje dalje, ali imaju i te časove u prirodi i mislim da mi smo samo imali te neke jednodnevne izlete gdje smo mogli da odemo do drugog grada, roditelji su bili zaposleni, nisu imali kad da se bave tim. Meni je bilo zanimljivo, jedan naš kolega je skoro ispričao, mislim to je najbolji odraz tog socijalističkog vremena kad bi išli, na primjer, odavde do jednog sela na sjeveru, oni nikad nigdje ne bi svraćali, zato što se uvijek išlo da se održi ta imovina, da razumiješ, bez obzira na korist ili ne korist, da se u tom smislu odužite tom svom imanju i onda je možda za te neke slobodne aktivnosti bilo malo vremena, a samim tim i za sve ovo drugo. Ali hoću da kažem, ja mislim da obrazovni planovi sigurno jesu posvećeni, bar u tom smislu koliko sam ja uspijevao da pomažem nekome, ali koliko se to usvaja, nisam siguran. Opet mi se čini nekako to polazi od nekih interesovanja u okviru porodice, u okviru društva, komšiluka, familije i da smo tako orijentisani. Pa ti se čini da se promijenilo nešto? A ja mislim da jeste. Prije 20 godina i danas. Na bolje ili na gore? To ne znači da mi nismo tada bili možda širi nego današnje društvo, u tom nekom smislu da prihvatimo nešto. Nekako mi se čini da to zavisi od stepena civilizovanosti nečije, ne samo obrazovanja, nego eto ja nekako ističem da sam Njeguš, ali i Bokelj naravno i negdje je to tamo prirodno sasvim da kako da kažem, da osjetite sve te kulture, makar kroz karneval ili maskenbal. Za razliku možda od nekih drugih sredina gdje tako nešto ne postoji. Ali ja mislim da mladi ljudi u suštini, osim ako su dio baš nekih grupacija koje imaju tu neku ekstremnu dimenziju, da oni, na primjer, potpuno nemaju, bar ti koje ja srijećem, te neke predrasude, to nešto da mrze druge. Meni se čini, sad ja možda nisam dovoljno ispitao sve naše ciljne grupe, ali mislim da te neke novije generacije baš to puno i ne zanima. Dakle, odatle mi proističe, pošto jako pozitivno govoriš o multikulturalizmu i interkulturalizmu u Crnoj Gori i ne vidiš neke veće probleme, koliko sam shvatila, ali ipak na javnoj sceni vrlo često možemo da čujemo neke izjave
kojima se raspiruju podjele, pojačava netrpeljivost i te izjave, pa čak i govor mržnje. I te izjave dolaze ponekada i od visokih zvaničnika, zvaničnica, političara, političarki, dakle ljudi koji imaju jako veliki uticaj u našem društvu i negdje utiču i na mlade ljude, jel? Kako to sada se nekako manifestuje na obične građane i građanke? Da li ti vidiš tu opasnost neku? Pa svakako opasnost postoji. O interkulturalizam govorim. Da, jedan od načina je vjerovatno i ovaj podcast, ne ovaj koji mi radimo, nego generalno su razni načini da tako ne bude. Meni se čini da građani sve više uspijevaju i da su medijski pismeni, da shvate i da negdje se pozicioniraju u odnosu na to, na taj javni diskurs koji se nudi. Dakle, to ne znači da neko u jednom momentu ne osjeti, da kažem, taj neki poriv ili nagon ili strah od druge vjere, nacije, države i tako dalje, ali mislim da svi oni koji racionalno posmatraju stvari i koji su više tu scenu političku apsolvirali, a imali smo da u stvari u svemu tome vide način za politički neki ili obračun ili da kažem vid manipulacije, da svi koji, da kažem, misle trezveno i koji medijski pismeno, da kažem, posmatraju iz te sadržaje, zaista ne mogu generalizovati ništa. Iako imamo tih primjera, da kažem, nečega što podrazumiva prijetnju s jedne, druge strane, primjera ekstremizacije na razne načine. Dakle, ne možemo reći da toga nema, ali mislim da svako ko iole posmatra stvari kako treba, neće naći razlog da mu to nešto bude razlog da sa nekim ne priča, da se nekog plaši, da negdje ne ide i tako dalje i tako dalje. Dobro, pričali smo o tome šta spaja ljude, sad smo pomenuli neke negativne pojave koje se mogu uočiti na našoj javnoj sceni. Šta ti možeš izdvojiti kao eventualno nešto što razdvaja ljude, jer tvoj stav je izuzetno pozitivan kad je riječ o interkulturalizmu u Crnoj Gori? Šta može razdvajati ljude? Ja sam onako razmišljao o tome i evo sam stavio neke napomene, ne znam da li sam uopšte stavio napomenu za to. Možda ove izjave visokih zvaničnika i zvaničnica koje šalju takve poruke u etar. Jedna od mogućnosti, možda. Da. Pa, znate što, nekako su i te neke globalne krize možda uticale na dodatni neki strah i dodatne te, da kažem, polarizacije u smislu zapada naspram istoka i tako dalje i tako dalje. Nekako se sve to nešto pomjerilo i sad generalno živimo u nekom vremenu straha, šta će biti, kome treba da se priklonimo i tako dalje i tako dalje. I definitivno te neke izjave, gotovo u okviru političkih kampanja, generišu taj neki osjećaj straha i tako dalje i tako dalje. Evo, ja pokušavam da se sjetim... A i sama pripadnost grupi u ovim vremenima, jel? Da. Koja nisu, da kažemo, savršena. To sam htio da kažem, može da doprinese tom. Tu se uopšte stvari ne radi o ovom, da kažem, vidu netrpeljivosti kad su u pitanju samo vjere i nacije. Nego, na primjer, imamo primjere, bez obzira na to što je globalni svijet to nametnuo tim ljudima, otpora prema onima koji su došli. Da li su to Rusi, Ukrajinci, Turci i tako dalje i tako dalje. Pa ćete vidjeti da možda neko i na simpatičan način, evo na primjer kroz karneval ili Bokeljsku noć, ukaže na to da su Turci osvojili stari grad Kotor. Mislim, to može bude naravno simpatično i jeste simpatično, ali hoću da kažem da u stvari se tu negdje primjećuje, kako da kažem, ta neka naša nesloboda prihvatanju onog drugačijeg i tako dalje i tako dalje. Evo, ne volim nikada sopstvene primjere navodim, ali mi se desilo kad sam došao u Podgorici, još nisam radio na televiziji nego sam studirao, desilo mi se da kod jednog lika koji je izuzetno bio cijenjen i tako dalje, ne bih da širim, ali koji je u stvari baš imao negdje obavezu da širi multikulturalnost i tako dalje, da je on u stvari nas koji
smo došli sa strane da studiramo ovdje vidio kao opasnost po staru Podgoricu. Hoću da kažem, prosto to nije mogao da sakrije. Tako da... Slično se dešava i sa ljudima sa sjevera kad dođu u Podgoricu. I često mi kažemo, na primjer, pogotovo ja koji sam odavno došao u Podgoricu ili ovi koji su došli od neku drugo, da nas ne doživljavaju ni tamo kao svoje, ni ovamo gdje smo došli. I to zaista ima smisla. Znači, ne radi se samo o tome da mi u okviru ovih naših standardnih, da kažem, polarizacija se krećemo, nego, znate kako, dugo je i moje prezime bilo onako u domenu, da kažem, analize, odakle sam, što sam, nije na ić, pa iz Kotora sam, pa sad oni ne znaju kome, čemu pripada. Meni je čak bilo zanimljivo da se igram sa tim, ali vjerujte, i nakon 20 godina od kad sam došao u Podgoricu se to i dalje dešavalo. I ja baš volim da se poigravam sa tim stvarima, da nekom, eto, prosto je u zabludi kad je u pitanju vjera i nacija. Evo, sad si došao upravo do ovog odgovora šta nas razdvaja, da u pojedinim slučajevima to jeste prihvatanje i poštovanje različitosti. Bez obzira na to da li je prezime u pitanju drugačije ili neko ko je došao sa strane iz nekog drugog kraja Crne Gore ili iz inostranstva. Evo, sad mi je palo na pamet, prije nekog vremena, ne znam kad će biti emitovan ovaj podcast, ali nema veze, pojedini mediji su objavili apel jedne grupe stanovnika, nevažno iz kojeg dijela Crne Gore, da migranti pljačkaju, ne znam, upadaju u kuće i tako dalje. Naravno, ne postoji nikakva potvrda, ne znam, u tom trenutku, barem kad su to mediji počeli da objavljuju, niti policije, niti tužilaštva i tako dalje. I recimo, koliko mediji, evo dala sam sada primjer, mogu da odmažu ili da pomažu interkulturalizmu u Crnoj Gori, koliko zaista to što mi javljamo i kako se mi odnosimo prema tome može da bude jako značajno za cjelokupno društvo. Pa meni se čini kad vi približite jednu životnu priču nekog ko je prošao sve to i nuždom došao ovdje, da ako normalno posmatrate stvari, da ćete neko saosjećanje da doživite, osjetite, jer ja mislim da niko nije došao sad turistički tu, taj ko je došao turistički on se i vratio, ali neko je došao iz političkih razloga, neko iz migratornih, neko iz socijalnih, neko zbog rata. Hoću da kažem, to ne znači da mi ne treba u svakom momentu da brinemo o svim mjerama kako zaštititi naš identitet, ali hoću da kažem, nailazio sam na sjajne primjere nekih ljudi koji su kad je u pitanju sadašnje vrijeme i ranije se oženili ili udali. Na primjer, imamo jednu, mislim, Ukrajinku koja je u Kolašinu i to baš za jednog mog poznanika se udala. Imamo baš dosta primjera tog nekog suživota. Imamo jednog taksistu koji je negdje, mislim, u Rusiji našao ženu tamo na Kavkazu, pa često ide. I hoću da kažem, sva ta preplitanja, na primjer, njima u Kotoru, pogotovo kad su bile, da kažem, te smjene vjekova, odnosno godina, epoha, dolazili su ljudi ne samo iz Pljevalja, a ima sigurno oko 500 porodica u samoj Boki iz Pljevalja, nego, na primjer, u jednom momentu je bilo oko 100 britanskih porodica sa britanskim prezimenima u Kotoru. Hoću da kažem, prosto je takav svijet. Crnci u Ulcinju, tako? Crnci u Ulcinju. Takav je svijet. Mislim, to može negdje i da kod nas izazove potrebu da dodatno čuvamo svoj identitet, ali mislim da su to neka sva mislim, to više nisu migratorna kretanja. Ovo je globalizacija i prosto živimo u i Evropi i svijetu bez granica. Tako da, hoću da kažem, jedino bi tako trebalo da posmatramo stvari. Evo, sad se sjetio nečega, pošto mi sve više ljudi kaže kako im djeca žive u Americi ili negdje, pa možda je bilo dobro za početak da ako im već djeca ne žive ili ne studiraju, da oni sami naprave neki izlet, odnosno ekskurziju negdje, pa da malo, da kažem, prošire vidike. To ne znači da ni mi koji imamo priliku da putujemo
isto ponekad nismo zarobljenici ovih naših stereotipnih stavova, ali je važno putovati, da važno je vidjeti druge kulture, druge nacije. I do drugog grada, a ne do druge države, tako da je to sve korisno. Ne znam da li evo sad si mi nabrojao nekoliko primjera zanimljivih društvene kohezije, zajedničkog života, nećemo reći suživota jer tu ljudi žive jedni pored drugih, a ne jedni sa drugima, ali ajde da ga koristimo ponekad, ali znamo koja je razlika. Se sjećaš još nekog, recimo tako, primjera te društvene kohezije i zajedništva u Crnoj Gori? Pa evo najsvježiji primjer, iako je on meni poznat od prije, ali sam sad bio kod njih pa sam to vidio, u Sutomoru, dakle Spičani, koji mnogo drže do tradicije, oni su baš pokrenuli, evo sad su izradili film Banje veče, oni kažu Banje veče, ono kao narodski, gdje prvo prezentiraju na koji način se dočekuje Banje veče, odnosno Božić katolički i kako onda se uzvratno ide na pravoslavni Badnji dan, odnosno veče i Božić. I to sve u okviru istog filma. I prisustvovao sam ranije večerima Žuke i tako, ali sad je bila jedna manifestacija Šednik usti Kvanik. Oni su na taj način htjeli da odaju priznanje toj tikvi koja je kao negdje, na primjer, žućenica ili borovnica ih spasila tokom gladnih godina, bilo što su od nje zarađivali, su se njom hranili i onda je zanimljivo da oni prave za katolički Božić prave slatki tikvanik, to se pravi sa tikvom i orizom, a za pravoslavni slani tikvanik. I ono što je zanimljivo, na primjer, na toj manifestaciji, osim nekog kulturno-umjetničkog programa izbora najboljeg tikvanika, oni svi dolaze sa tim tikvanicima sopstvenim, koje uglavnom prave i mlađe žene, znači oni su se potrudili da nekako doprinesu tim svojim primjerom samoj manifestaciji i hoću da kažem da osim tog izbora najboljeg i tako dalje, oni na neki način žele da pokažu kako se zajednički živi, kako se, da kažem, gaji ta tradicija u jednom idealnom, da kažem, okruženju kakav je Spič, ima i katolika i pravoslavaca i u stvari ono što je vrhunac toga su te dvooltarske crkve kojih je bilo pa možda i 10. Ja sam našao na jednom videu u okviru filma, ima ga na internetu, koji se zove Crna Gora u miru i slozi, pa su tu sjajni primjeri. Imamo primjer pravoslavnog popa i katoličkog sveštenika koji istovremeno služe, da kažem, liturgiju, odnosno misu ispred, mislim, crkve Svete Tekle i tu je brojni narod i tako je moja koleginica bila i napravila priču kod te crkve Svete Tekle, odnosno Čekle, kako oni kažu lokalno, koja je blizu tunela ovog Sozina. Hoću da kažem da sve je to sjajan primjer koji negdje potvrđuje. Evo danas se sjetio te stihove iz Kola Svetog Tripuna koji je naše zaštićeno nematerijalno kulturno dobro i on počinje sa tim da kaže: uljezimo svi ukolo, rukama ruke pružimo, pokažimo svim okolo da slogu bratsku ljubimo. Ja mislim da baš lijepo ti stihovi govore sve. Baš divno i evo nas polako se približavamo kraju već, a tek smo počeli, jel tako mi? Ja bih da ovu emisiju sada se samo još jednom malo vratimo na mješovite brakove koje si pomenuo. Koliko danas, pošto radila sam neko etnološko istraživanje koje nije u svim opštinama Crne Gore, u nekoliko njih, pokazalo je da je ipak manje ljudi danas, da su zapravo rijeđi mješoviti brakovi nego ranije. Nemam tačnu statistiku, ali kroz razgovore sa ljudima se to moglo vidjeti. Koliko je važno da očuvamo te mješovite brakove i da stvarno ljudi, bez obzira na to koje vjere ili naciji pripadaju, nekako da ljubav pobjedi. U svakoj pjesmi ljubav pobjedi. Da li je to baš tako u životu danas? Nisam baš sigurna, kod svih naravno ima i pozitivnih. Jer znaš kako, kad mediji izdvajaju mješoviti brak kao primjer za priču, to znači da je to onda negdje incidentna situacija ili raritet. Tako da čim smo došli u tu situaciju da mi tragamo za mješovitim brakovima, već nešto nije baš kako treba. Ne znam jesi li saglasan s tim, ali možda imaš ti drugu neku percepciju.
Pa opet se vraćam na Kotor gdje sam imao priliku i tokom osnovnog školovanja i gimnazije da vidim u neposrednom, na primjer, okruženju takav jedan brak i to je tada možda izazvalo možda malo i čuđenje, ali poslije su se svi navikli i to je sve normalno. Tako da ja mislim da mladi ljudi, i evo ako nas gledaju i slušaju, treba upravo tako da posmatraju stvari, da eto i ljubav i prijateljstvo ne poznaju te neke razlike i granice i da na taj način ne posmatraju stvari, jer u stvari, kako kažu u brendiranju, uvijek se dobije ta dodata vrijednost sa tim i meni je predivno kad u stvari i brakovi i prijateljstvo dolaze sa različitih tih nekih i meridijana i kultura, zato što mislim prosto kao dragulj bude to dijete koje ima, da kažem, dvije domovine. Evo sad sam na primjer sjetio Maje Perfiljeve, koja je napisala Bokejsku noć, koja je to praktično ne kotorska, nego bokejska himna i ona je bila iz mješovitog braka. Majka je bila iz Tita, Hrvatica, otac je bio Rus i ona je nekako baš držala do toga da, kako da kažem, pa čak i do te svoje prirode koja je onako malo bila kafkaska, ja mislim, ali zanimljivo je na koji način ona posmatrala stvari. Jednostavno imala taj istančan senzibilitet i meni je zanimljivo da je ona 20 godina prije nego je došla na Bokejsku noć, živjela u Zagrebu, slušajući priče svoje sestre, napisala tu pjesmu. A to je sad Bokejska himna. Hoću da kažem, eto, prosto imam osjećaj da iz svega toga što biva ne pomiješano, nego harmonično, da kažem, uvezano, rađaju se te neke nove vrijednosti i dragulji. Da, ili što bi Evropa rekla u svom, da kažem, motu je ujedinjeni u različitosti. Ono što si pominjao malo prije su svakako jako bitni kulturni događaji, tradicija, negdje se ljudi spajaju, miješaju, gdje negdje otkrivaju sve ono što je dio njihove kulture i tradicije, koliko je to bitno i važno, pa si pominjao nekoliko tih manifestacija, ali meni je ostalo u sjećanju ona koja se odnosi na hranu. Dakle, tradicionalna hrana koja je specifična za određene dijelove Crne Gore, svakako predstavlja nešto što povezuje ljude u Crnoj Gori, jel tako? Osim kulture, tradicije, istorije i tako dalje. I ono što mi je recimo palo na pamet, da li bi jedan sjevernjak jeo dobrotsku tortu jednako kao svoje mantije ili ne znam neko bamije i tako dalje i tako dalje. Koliko je važna zapravo ta kuhinja koja nas također povezuje. Mene povezuje sigurno sa svim dijelovima svijeta. Meni ponekad padne na pamet skoro kad sam negdje bio, nego više ne mogu da popamtim kako je bilo dobro, a to se ponekad praktikuje da dani neke kuhinje, kao dani bamije recimo, budu na primjer i na sjeveru ili na drugom kraju juga. Tako da, meni je zanimljivo, na primjer, da maslina, koja je sveto drvo, koje negdje mir promoviše, da je ona izuzetno postala popularna, pogotovo u Podgorici, iako i ranije bilo, ali ovo idealno područje zbog nekih klimatskih i ostalih, pogotovo ovih novih sorti. Hoću da kažem, kad su se Podgoričani i ostali navikli na masline, navikli bi se i na ove ostale stvari, a maslinovo ulje, mislim, prosto je Podgorica, čini mi se, i njeno okruženje, tipa Zeta, Tuzi, u tom smislu dobili su, kako je kažem, baš tu neku maslinovu notu i čak je maslinovo ulje i na maslinijadi najbolje iz tih krajeva. Tako da imam osjećaj da se, bar kad je u pitanju Podgorica, potpuno mediteranizujemo, a ljudi sa sjevera, ja mislim da oni baš imaju izuzetan, kako da kažem, moment koji podrazumijeva brzu integraciju i primanje različitih uticaja, jer to je nešto što je normalno. Uostalom i, evo kad pomenemo i Pljevlje i neka druga mjesta kao Gusinje, tamo su brojne civilizacije prošle i ta miješanja su nevjerovatna, čak i kad je govor
u pitanju. Eto, ponekad mi kažu da se u Gusenju govorilo ikavicom čak. Tako da razne su to prednosti. Šta te jedino što odlaze sa sjevera, to je, upravo, dakle, ali to je sad već upravo. Ali mislim priča. da bi u stvari, eto, prosto bi neki program ili neki projekti mogli biti slobodno zasnovani na tome da posjećujemo jedni i druge, kao što su bili, na primjer, bili su dani Kotora kad je CEKOM organizovao u Bijelom Polju. I tako da mislim da postoji ta želja, potreba, pogotovo kad mi ljeti ovako puno provedemo vremena na sjeveru, mene baš mnogo ljudi pita iz Podgorice i sa Primorja koja je neka idealna destinacija kako da dođu na sjever i šta da obiđu. Tako da postoji ta potreba da se upoznaje svoja država iz raznih uglova. Čini mi se da je više stalo nekima sa strane ponekad nego nama samima. Da, pogotovo planinarima kad su u pitanju Prokletije i Durmitor. Žao mi je što nemamo više vremena, evo smo završili sa hranom i možda evo na kraju koliko je sad, bez obzira na to ko je iz koje nacije, vjere, religije, kulture, države i tako dalje, važno razvijati solidarnost i empatiju koja nas nekako, čini mi se, drži sve zajedno i potire sve ove razlike koje postoje među ljudima. Ja mislim da je to prebitno. Ja baš pogotovo mladim ljudima to negdje sugerišem da moraju biti i solidarni i empatični. Imam osjećaj da se to nekako gubi kod novih možda generacija, pa gledaju čak telefone, nema kontakta previše. Pa čak i kod nas, zato što tehnologija učinila svoje, a drugo što mislim da radi se o tome, kako kažu narodski, da se svako o svom jadu zabavio. I onda vjerujte da mnogo puta iz neke brige o samom sebi zaboravljamo na ostale, a u stvari ono što kažu zajedno smo jači i ta empatičnost baš treba da dolazi do izražaja i da učimo najbolje od starih i nekih pozitivnih primjera, jer ne možemo definitivno sami i nekako bi bilo sasvim normalno i kad je u pitanju i novinarska solidarnost i solidarnost kad je u pitanju svoja država i grad i tako dalje i tako dalje. Tako da mislim da od tog samozatvaranja nema ništa i imam osjećaj ponekad kad su neki ljudi bili u nekim možda teškim situacijama, da su imali toplu riječ i razumijevanje od nekog da bi ih to izvuklo. A možda nije. Ajde završimo tako, da kažemo recimo našim gledalcima i gledateljkama da već danas učine neko ljubazno djelo. Ne znam, puste nekog preko reda u prodavnici, požele nekom sa osmijehom dobar dan, dobroveče, pomognu nekom da pređe ulicu, jer nekako mi se čini da je ta ljubaznost zarazna, ona predstavlja osnovu empatije, a onda se dobrota širi nevjerovatnom brzinom i nekako nam društvo bude bolje. Hvala mnogo. Primjeri su idealni za tako nešto. Hvala tebi, Duška, i hvala masteru evropske politike. Hvala masteru mreži za evropske politike, a naš gost bio je dr. Miomir Maroš, inače urednik i voditelj emisije Zapis na radio televiziji Crne Gore i naš prijatelj.